Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Kesampel kabagina halu menne kasni, nakabenda tes kalau arja saus pak prapo, kan karibuan kabagina yok bat kabalong negatif kalau arja lais pak sabuan, karisol kabagina ap kalau sispa arkosan, nanta kibayong yutuk nyang jingkang relatif kan lainut, iway aklan, sibomut kilaklan, bat amut pat kadang long aktif, kadika jingkang adat konmer jongki.